My brother ni convinced uri team ya Mamelodi Sundowns inga ya diwana chipugwa chipuga CAF Champions League. Ndi zimwe zwa zwithu zwine ndo ḓizivhona uri hayi team ya Mamelodi Sundowns heyi ndi yone iṅwe ya dzi season ine inga kondelela ya swika hune ya tshijia tshipuga tsha CAF Champions League. Quality ine yavha nayo na tshipirioni tshine yono tshigadara ubva dzi season dza murahu kha Champions League dzi ya itendela uri ive yone thimu ine ya ḓo ya kunda ngori vha sedza thimu dzo no nga vho Al Ahly ndi dzone thimu dze dza vha dzi tshi ḓiwana dzi hone hafha kha iyi round ine Sundowns ya vha khayo zwino mara hedzilani thimu dzo ṱavhanya dza swika dzabva ngori vha sedza thimu yo no nga Esperance, thimu yo no nga RS Berkane, thimu yo no nga vha ri mini ya vhe khou tamba na RS Berkane, Rabat asi dzone thimu dzine dzo to ḓowela uri dzi a ḓiwana dzi kha iyi round. Mara thimu ya Mamelodi Sundowns ndi iṅwe ya dzi thimu dzine kha iyi round yo no ḓowela uri ya ḓiwana i hone zwine zwo to shotha ndi uri vha kone u ḓiwana vha khou swika kha final vha kone u thuba final. Sa last season ro vhona yo ya ḽiwa kha final mara zwa hii season zwi sumbedzisa Mamelodi Sundowns i tshi ḓo vhuya nayo cup ya CAF Champions League.